Može pitanje. Evo, gospodine Klafuriću, prije svega da vam čestitam na ovom neriješenom rezultatu, kako ste i sami rekli, veoma važan rezultat za vas. I ono što je interesantno, već čitavu sezonu igrate dobro protiv ekipa koje se bore za naslov prvaka, osim protiv jedne, protiv koje 5 godina samo poraze nižete, ne znam kako je to moguće, ali eto, možda i to vrijeme da nam je objasnite, ne samo za vašeg mandata, nego 5 godina. To je to utakmicu, mislite, borac Banja Luka? Ma 5 godina se gubi. Možete mi reći kako smo igrali tu utakmicu? Igrali ste dobro, ali ste izgubili. Očito vi niste gledali. Jesam, naravno. Pa izgubili smo i protiv Zrinskog, pa smo igrali još bolje nego protiv Borca. A igrali smo jako dobro i protiv Borca, odlično smo odigrali utakmicu. Znači, vidjeli ste utakmicu, onda ne možete reći da mi nismo igrali dobro. Igrali smo bolje nego danas. Pa upravo je to problem, igrate dobro, ali svaku izgubite godinama. Mislim, ne samo za vašeg mandata, ponavljam. Kako je to moguće? Ima li objašnjenje ikako za to? Ali samo protiv te ekipe. Sad sam. Hvala.